hizi za mwisho katabiliwa naye Yesu. Mambo mengi ya kutisha yataonekana, vifo, njaa, magonjwa yatikisa ulimwengu, na yote hayo ni dalili za kuja kwake Mwokozi. Na yote hayo ni dalili za kuja kwake Mwokozi. Aliyakemea mawimbi ya bahari, na yakemea mawimbi ya maisha. Chukua hatua haraka, umwite, naye hakika kuitikia upesi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atayatuliza mawimbi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atakupa amani rohoni. Aliyakemea mawimbi ya bahari, na yakemea mawimbi ya maisha. Chukua hatua haraka, umwite, naye hakika kuitikia upesi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atayatuliza mawimbi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atakupa amani rohoni. Moto mkuu utashuka kusafisha ulimwengu, wenye haki watamlaki Bwana wa mabwana. Wale waliomkana watajificha uso wake. Kutakuweko na utengo, mbegu nzuri na zile mbaya. Kutakuweko na utengo, mbegu nzuri na zile mbaya. Aliyakemea mawimbi ya bahari, na yakemea mawimbi ya maisha. Chukua hatua haraka, umwite, naye hakika kuitikia upesi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atayatuliza mawimbi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atakupa amani rohoni. Aliyakemea mawimbi ya bahari, na yakemea mawimbi ya maisha. Chukua hatua haraka, umwite, naye hakika kuitikia upesi. Mwenzangu, umwite Bwana, naye atayatuliza mawimbi. Mwenzangu, umwite Bwana. Timayo, kipofu mwana wa Timayo, kasikia sauti ya Yesu akipita. Kapaza sauti, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Kapaza sauti, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, mwana wa Daudi, nirehemu nipate kuona. Mwana wa Daudi, mwana wa Daudi,
nchumuligelia wetu yetu ya Amazing Voice of Victory nende karibu asomorobilio manya omotelio kurwa TV yetu nijege netenga asechinga kichamaga mwabere mo konyora matera kurwa sechikanisa ao ime ye conference yetu ya Nyanchwa na boigo conference ya Nyamira na boigo South East Field rero nijege netenga nabagende bande batachira igase studio boka banyene bachwe kwaniranga kaibarure magaye kamera ndo batoye mindo Douglas Mungira ndo botambo yokora cha igase ngichoko konya na kupatana na wakishanga omurubulio iga manya omotelio ngogo chirore asenchire ya bene rero chitariki oyo monto keserega ngachite kemerongo be nemo omotyenyi 12 mwaka 2025 nchindi dotigire matukange ikomyo kende dosie ko mwaka yiga o 2025 abaiga kenga na bawo chigoto kolio mwaka lakini rende nyuma batara to kolio mwaka ekanisa nyene abanyene mbe kwandire tigambulisia yo mogaiga ara to tebenga ningo nyoranga maigaje kamera na batie ko manya Douglas Mongera nanchi na ondo Edward meomorobelio manya omotelio asidaike chiga cyarero mulisia aso bwenge kegima ndageto watulia marieta oborungenga aye ningo akero watachire micro to tebya sekanisa kwarule Njeno mulisia Evans Nyakundi oro mwoba timanye tinki aiga kwanya utaja studio linde gosene litangani ndero litangani lakini ndo jenga na wande mete wana tagotwara bobo neva mulisia Evans Nyakundi oro mulisia sekanisa kurukwanaki ekanisa ekuruko lya Mabeya SDA Church SDA Church egotoka district ke district ya Kenyanya district na ne station Kebirigo igen chirende more Nyamira conference bia ngore pastor yo district ino district yetu bate Pastor James Mumanyi bia bono karibu ase studio na ndi kwanse iwe tagotwara boba maite na bora nyore abukato gekogwa kwamana gutwara boba nga rero boba achire bono aiga muntu tayo wate bono karibu karo mulisia ekanisa ya Mabeya iga bantu bakobeya chinse mechi unabona botagete kobeya bakuru sema gasana wati bono karibu abalisi bandi mugwata ndambara byao Olisipana tukubwatana no mulisia Steve Munda, mulisia Sabania Onsongo, mulisia Philip Nyambati, mulisia Duke Onsongo, mulisia David Okere, mulisia Isaiah Nali, mulisia Charles Nyamato. Na bandi mbara abuna bwa balisi bali mukubwatana na Sorogendoro. Balisi atali bange bagoswa se kwaya. Kwabekire uniform kwabire oyo mubaba na kwaya. Nabakesana. Nyuma ntaragende se oyo ndiwe ya ingikia kumuseta yo gacha sikwa agento kiango setenga acha sikwa asinginjo na regotegera matera achikwa chine chiterete achabuye na ende na robe nkoro karanga bono koba biyana ago tulisa no ine kero mukungwa agachagore nyomba kwanyora ago tulisa na kero kende ya kubo ne kero mwana agachagore ago tulisa ebo na njinga mwanga koba sa matera konya romorembe witani koba isiko ya matera ogasoime biamono mulisa whatever Evans Nyambati biamono Evans Nyambati airi etari yukaiga nyuma tutaramanya nga ngure kumbusa ya matera yinu muna bona gotera patima yo kwarura sembeo ayeningo Samarieta ni gongoro kwa Isaiah Kangwana Anali numa ite Isaiah mangana akorete yobani kora buri uri mamu minunga na kiria jete gosaye go tebete ngenchine rieta na etunje ni Isaiah anene mono gwakira baibuli bane ngambiye mono singenjo ba kinete ase enyumba ya Kristo tati soya amarieta yabona kunyara koba that's why Isaiah riachete kwana kubuli mugano Isaiah goje bwatinde kanya bwatia karibu sana ni Isaiah airende musubati angoro ku Masikero Boyaro Masikora ncherema na ndimuna muachira muna central sie kwaya kwalema Masikero Boyaro na airende baba nchasa mareta Feni Moranya ribo gona enkuru ya Mabeya biamono sana karibu ase studio ondonya gocha ase studio goseka mwata chirerero muchake kogira mora matera timora tera otera karo kuachira sembe gotera patimayo ni moterete biamono efolio mwiga ne ya karenga nani sachinde dabu secretary kwa ya nara anatebenga ki ninje kwa yetu ya chagetenga ki karibu sana secretary na karibu sana Isaiah yes Kangwana Anali and the elder na igone elder no yo mwas elder ya Mabeya biamono to beya bono tiliko beya ila karibu sana ngaki kwa ya chagete na ndinga ki paka mwachira se folio mwe ya kabere ekwa ya ito niko twaye chagete mwaka 2016 2016 na ba member bali ngabake niko ba ngange 17 iga
tukanyara koba ase omwaka oyu okobwati orenge 2017 tukanyara koba tokorekodi volume entang'ani mukarekodi tukanyara koba tokorekodi naende nyuma yayo ase omwaka 2019 Nyasaye agatokonya tukarekodia tukareshuti volume eyu entang'ani naende tukarekodi at the same time volume ya kabiri after 2 years mukarekodi volume nari mugashuti after 30 volume yaende ya kabiri tugaika mwaka wa 2022 na litosogeti chibicha nere yatare igo 2022 nari mwashutete nere yabakira se studio team song ye volume ya kabiri nere yo tebanga maombi bemono sana maombi bona mugachaka muri abantu wateba 15 na babiri nonyoro ndomo babiri bali mwashagete na nisa chindi baropa kabono ndomo babiri bali bachagete ngike ningo nyore babiri batatu bana munango yo moni gakoruko Evans Nyakundi Mary Nyakundi Isaya Kangwana Pirianari Mary Niokere abantu bakoruko na Masio Yaro Evanisio Yaro na banda this a family kero gwatara ndochi ko gwatara musaja gwatara no mukuru ine family ya regoska almost Nyasaye no mugenu ase kwa yeyega chi family chi nyingi na chitoko nyako batoko bya mono Isaiah 61 wane yote banga ondoka wangase mugachaka nabantu 15 na babiri bakabona 15 na babiri mo Nyasaye utokonyire kurwa bunto mentete sana tukarwa buto kagenda 22 oikira bono ikaniko turi abantu 33 mukamenta baga 22 mwachire bakanga that something ngore secretary na tumeti gusina ngekoro wante bilieta Masio Yaro ngitagetora ngatorera bake balimo numwaje muri example bali bana ngatorera ngo abana kwaya bamande bali asikanise itu ya lyamabeya madam nayo nanya krenya naye bwata magandete ngatorera ngo babiri batatu bali umanyete no bwatora abantebe bana kwaya bali bayikire bono 32 nyakore secretary byabono totebya ngo ngambarenga batura ya marieta igamanye ngabona bo bana kwaya bono iga bali ya mabea church kwaya taribo church kwaya bono bara batura ngo nyuma toranya rogotera ato wata abateli 36 go bono mwachira re Elda Duke Onsongo Florence Mukwa Masio Yaro Feni Nyaribo Evans Nyakundi Joan Kangwana Isaya Nari, Piria Nari, Mera Niokere, Als Mavea, Mary Asuga, Mary Sabasi, Fini Kionyinge, Mary Nyakundi, Cecilia Nyang'au, Lucy Ondieki, Lista Morara, Evans Yawata, Percy Osoro, James Osoro, Julia Siongosi, Agnes Duke, Josephine Monda, Stella Barakia, Monica Mose, Dorka Momanyi, Bitis Mogire, Florence Nyasimi, Elda David Okera, Trusila Mokwa, Merani Nyauma, Rairi Oyaro, Cheria Osoro, Biti Sabai, Chakri Nyandiva, Amona Clinton Geke. Bia mono madam, abuna bova na kwaya. Na igule kawatra elda. Aye, wogwa chita sengencho matera komusete. Elda ayani kia kolete tazi kwa ikera. Na igule elda ange bosi. No wakata no wali, karibu sana. Tikangiri liwage na ndiko wakone mbiyomule. Egen kende teta sikwe number 1. Omongina baba konyora tarasira na bayi kunya konte inga na bo no ase kanisa no to kunya rakoba to kuira iga kango go sigito konene abu ase kanisa no materale gara matera go kunya rakoba go mongino yo babo go sigete tena kyari korokwa ani gali ngo korokwa nyamenji akana ko go sigeta ngatoka ase kanisa na okerento kere kurwa bulende ase wetera so go sigeta koria na komenta chinguru no nyochete go baga kunya baga gusira igongo ngote Nyasaye ngambiye mone kiana konyete gwikike wange kigatwanya ko batoko mia mono sana karibu sana ono elda niyegene tenga andagete sachide secretary tumeti usina urante amatera ya mukaros 2017 alafu 2019 the same way ngorenge kombosa ekwa ai muna secretary se muna wasomera wanta was ngorenge kombosa ekwa ratevinga noyo anda mabodi solid mara antevinga nakere korose matera Molisia Evans Nyakundi na rolenge kombosa Molisia na de otore koma karibu sana okwali korota gusina mata wandi bagwa kumupira kwanyoro bakira abantu anyimbutuko bakanyo sikoli titayo karibu sana totebya ngore kwa kumbose matera na kare kwanya kumbosiri goshimono gaigo mara gotore sanga kare kwa kumbosiri gotera gwa chira sabana kwaya za chine na obara rulegento
kera bako gotebinga mulisi antrara ngakyo kwene kara tutaiba no kukumbusa Nyama no moralia ensemo yo kukumbusa matera ikyo ndatebenga neke ukurwa sinyasa. Ikiagera aso mwaka o 2010 ona chagete kinaruri mugondo ngachaka kuna kuliki mistari meke yamangana kurwa seu. Ono nkabuga nchake ko yarosera kiringa kira kemituke matuka kara abambwate bintu ndigete bikeiga matera makega taraturi ni yonde tarate bino ye mai wa funga ni njagete gento ego jigo iko mwaka 2014 kinde college yango jigo kora college ya Shansu TTC nkamana kerengeri gata kinde ile butuko kerengeri gata nga nkiwa tigereta matera alikuwa ligete igaya to konyara korosia matera abantu barategerere ogachaka bononga nga kero na admitira kerengere likyo echindo techo nkamanya kuruo ronga chaka system yane yo korosia matera igo igiriugiri kuracha litangania se igiri kerori achire kwamana kuruo gwachaka igiri achire namana kuriye timu kero na ligiri timu nabanga mangana yekebunge getangani nabange ibungu byaera namana goche chorus nkuarenge gochaka lio utarikurigere kebungu ekebungo na kingurigereria amanya kobeke timu kana bekire timu nse ko banga mangana kya kobeke bunge getangani ara lya goche yakabe ya goche yagatetu ne chorus ne reri era bwenero gotero chorus mbora katika lugha ya Kiswahili lugha sanifu ndio kiini cha maneno hiyo ndio kielelezo yone chorus koma na kuroro na kwanyerosi na yaro kwalete sabateri oranyora bono mina bono yate banga babumu abo nyumanta aleta sabateri yona ari kuyechaka kubeke kigyo gotera no mururi na record yesi wacha kuruga abi ku mururi iga na record yasisi miyana kida agende ntabuke mambi nyibe onyorengo mururi uri no bwate ki yo take vision yo gotera omururi kwari ko bigotuko mukungo bwate na baro cheme cyane Wani mai tenga kiataro le mechando rutu musacho bwego byo murori butuko. Ngaki mukungware ko gotebi. Ekera nyorete ko murori ko bugino bwa matera na hande tinga yanda musike yara tari murori munga ukare ko bugi. Yare ko bana ningi kware ko kware. Tigana na buri. Yare ko bana ningi kware ko kware. Anye no kware ekero keria kianu. Yare ko bana ningi kware ko kware. Murali njengo tebo. Nanjini ngajita matera sana. Aye kware ko na kware ko tebanga. Na ko matenga togenda mu. Muno lia motebeti. Ngi kware ko jangaro muswati. Akona wande weliet. Marita beni nyari. Beni karibu nyaribo. Ya mano muralia. Yare ko banandi na nche na no muri sina akona kubyo morori. Nze na ari ko nga akona gotera buya buna chinchi gotera na ibunda. Na ibubuya. Onekana gwachire sabana kwaya na bora abaerioge. Oyo gatebanga mago koro omwabo incident mungena narengo gwimia kemenene. Garo ko mwelio gitako bwata kwa mana kubea wana muna yo moteri. Kwa vera abagotu. Ese batingia se kwaya ito otobwata abantu b'emyaka yonsi mbara b'emyaka emeka. Na kinabole libono na specify ngabagotu abekere kwa bairelio giba yasinyire. Kera bara guma emyaka yabo yachire ebagotere meiniri yakare. Yanya guta kwa mana kubabera. Mwali guma etegasi ya nekra. Baranga tagore krajo kwemuki. Ase genja bangina baria abagotu barase kwaya abange n'abamakomo n'abantu bamasikani ekero kwegerie kwaya na retro batero kogeni igonkora ekero ririnko begeria ngo focus mona saba bake na batebinga nikumara be mwaka moko nyara kugwata bwangu umuko iranse yake ababatangane mona ko babwata kaba babeire bono bayira so gotera ona bangina bano bakona ko babaiki onyoma gotu mona arenga kangona moboringa na ki omorisi ale gukoira Evans ina ngerese nga na arangiritia abono ngainiriri akimone singe chata yo na kwabiri ote ase fully muri ntanga ni mwa recorded. I'm very sure mwa record murabageni kare mwa record murabageni mwabwate kitangutangu sana kare omugoshika record bone karo murochinga mwa improve kurwani gocha tu kera lero mwante binga ntu ni maombi leo sisi hatutazungumzia ile ya kwanza mwa improve kurwa sai aso chuta tuga volume 1 twaje chagete twarenga boba lakini aboringa mwanzo wa safari bono volume 2 banyora masiasi ukire abateri bagwatira muri ogubiya bone gase yara gokoreka aso boraisi igonchire ndimo gakonya kora aso boraisi wetanye gotera maombi na wetanye gotera Batimayo gotera kwa kungusete mona ase volume aye muna ekombosa Otera kwa ngusite mara se volume une kombosa otera betero
tera ngo gotera ukutera yu ai buika kana tigana nawa tera ngo muna gotera ukoko chaka. Petero na Yohana walienda hekaluni wakamkuta kiwete mlangoni, aliyewaomba fedha na dhahabu, wakamwambia sisi hatuna, tulicho nacho tutakupa wewe, kwa jina la Yesu na wewe utapona. Kwaya agotera uku na gwa kombosi na kwa igwete wera umanyenenga na kwa mungusite mono totera ngo mune kwaya ya mabeya abatimo beya aiga bono muna mwajira se studio mora beya ya mabeya tena nge fo itase ntanga ni nyuma tutaraboria oyo minduko rwa sensema ya kabere aratubikara goteruko ara gotera ngo stanza 1. Petero na Yohana walienda hekaluni wakamkuta kiwete mlangoni, aliyewaomba fedha na dhahabu, wakamwambia sisi hatuna, tulicho nacho tutakupa wewe, kwa jina la Yesu simama utapona. Kwa jina la Yesu asimame nafanya nini? Atembea. Akalengia akiwenda kiringe sanigete karoya atendege kagenda kemuki binyago byaye. Ingi sanigete na ndi niga minyogete mono. Ngigenda kemuki kinyago kiribo arari tensari. Kiego nyara ko ba jibono na kolengana na kunyara ko ingoligereria. No mo ko monene. Na ndi niga roche ne binte bina bia beire bi aweire. Evidence inere ishara na injekonya ninchoria. Minto Douglas Mongera agotera Petero na Yohana korwa chise mo chile chama yamabeya abategeri baramanyanga abaiga na ubache kuri process ko yari yamabeya karaba kuneria ngo gotera uko kurwa bwa studio yite ya kabere eri ndikora agenda sembeo onyorenga abaiga yamabeya korwa se district ko kunga Kenya district Kevin Go station bia mono sana karibu dada tumekira gotera uko. Sisi hatuna, tulicho nacho tutakupa wewe, kwa jina la Yesu simama utembee. Tulicho nacho tutakupa wewe, kwa jina la Yesu simama utembee. Petero na Yohana walienda hekaluni wakamkuta kiwete mlangoni, aliyewaomba fedha na dhahabu, wakamwambia sisi hatuna, tulicho nacho tutakupa wewe, kwa jina la Yesu simama utembee. Tulicho nacho tutakupa wewe, kwa jina la Yesu simama utembee. Yote yetu kwa jina hilo, jina la Yesu lenye uwezo. Jina hilo kwa imani na yote yatatendeka. Jina hilo kwa imani na yote yatatendeka. Yote yetu kwa jina hilo, jina la Yesu lenye uwezo. Jina hilo kwa imani na yote yatatendeka. Jina hilo kwa imani na yote yatatendeka. Magonjwa na
shumuligelia wetiwita Amazing Voice of Victory gotera kwa Lesembe Petro kuna wati kikuja gotera Petro bano wati David Petro nango na Yohana machini baikira kanisa munere kawaida nkolusi mondolio ga ali no ali kanyora kendoli oegwa elindo gendo chikutume kiara tabwata chingu lakini bono bamotebire gendo kere tofauti nga karagento ndobu atikende togo kwa lakini imoki misike sarokia oge na kina bolele molisi saga ki ekere imogetia gasereke ini ishara oyo no uri orengaria oyimukiro muzigo yo karende no muzigo bono tukabwati gasi kero bono tari kere mago chikorarira nende abantu bari banda kumira abo batebonge kere makeri kone kerase kanisa nero yo karagento nero yo tarabisha en evidence ya rengene ne sana kera ariko nyotigansa ne batanga kere makeri ko bera agesieri kiatikiro musigo henga igo sigia abandi no bayo chaka kweburi lakini ekere imugeti okurigeria kintu gwateba oyara ni Isaya uri konyobora gesieri ye kanisa kira rakoroga okoragento otara so at times chinsa chinde nyasa okore binda senchira very unique marange oiso ko morisia ogane tutu ara chiba sinyingo mana okorega kone bona mugani oiso ko pastor oiso ko begete lakini nyasa kera ko ere chingu no muna baete te betinga tutu bwati bastra ko korene koragento tene no gende ogatera muno kuga kera kwali ko kombosi ogwasomete Biblia kare kwanye somo karanga na nche na wonta kirenda sio gotera kwenda ne message gose kawaida ne chindo tashiri chao cherete ayemure kombosa okamana kura kare chao chero okariko kamana kwa references Biblia kiagarete nga korosia inale ko imagine guro y'abantu bandi tuli na barabo bwate michando lakini tokoranga kamba kurunzaria naende nkanyoro chinguru cha Yesu na bo monta akora kana ngata kwinyara asubu takabwaye asuburiro bwaye na asubu tanyara kwaye lakini ekerori tukuyesa gocha suri igaguchinji binta asubu kare Peter na moralire kagotera sekwaye kare Peter na ranga na bwato barema asukuru kwaye kare Peter na we uniform era mubure aye kwarengereri igoro ya keria Petro bakare tori ino murabana kwaye kare Peter ara tokita bwate uniform kimogo chibakara bose bako bateka kare Peter etulio ito waro karuga kare Peter na moro usema kare Peter lini karibu sana kana to eresa ngasini karibu Peter no materio ria sikwa yetu no nyerero lindete ya monentu lakini no mwana kwa yikira liko ba monentu ngo support twalinga stoko nyara ni kwa kose mwana wasi munga kare Peter kigwacha sekwaya aebono amonentu igotore ngaine ya ntole baka karibu Peter ngomo konya twalinga stwali konyara gekora no mwana uri kurware agaje gutocho aganche kwaya munene agaje ni kwa Bia mona sana. Bono tiana ra ko bolinga botamere neri kirenga toimukirani chigurwe. Toimukirani gendo keke. Mesigo. Bono muna murabana kwaya na boranya oronde nsemo. Ubwato mo chana lakini no senge borabana kwa mwa wekire uniform mate bango. Uyo mate tari to tokale mitibitu. Nkimo okora ni mune kwaya. Bia mono muraria seri swali riria. Nabe kunyarikana ngabana kwaya bonse ntikira nitina ndo sentore nganani. Bia mono. Wana kera twatire Nge tuligerie kamera wairesa mwana magana ibe. Kera twatire nsema buna bana kwaya. Yes. Twarigiriri kegancha twarurenga at least bonse bapimire oyo bono ngochera ko uri matanyo ore uniform. Ato kwande kegancha tumuruserie besi sene uniform eri nera koreki apimiro. Goso mwana kwayo muri okonyara nanyare oyimuki umuzigo ori. Bando mugore uniform eri. Egere mwama na kobere bere ya. Yes. Bia mono. No muna mwacha bane out of abantu 36 ndabi nga kritere mwatumeta sawote banga bono never nisokogenda na Isaya ama na Nyarebe gera bane bara bana gotebanga njuma ndini mbata chibasiana sini 500 no ngo bachoyini kritere kimwatumete kena baru pata getibachega batenena certificate Amazing Voice of Victory na bono ngwande biga na litanga ni wachira na litanga korulia mabe lakini nawo tebitobea dai bono kritere kimwatumete itangani igo twengo nyara koba to kurigeria gento to korokana mariogi muna baterire na arorire mariogi muna atachirari sinatagete agento gya kabere gento kende twanyarite koba to kurigeria
uko represent. Yes. By the way, no nyeninje nyasa ongonyire. Ah, tenini ase usibuye kamera gera. Yango to nyari kanete bia mona so confess. Igo ngonya sa ebina bitwa ngonya rakoba to korigeria nene. mukamana go selectinga abono isaya gende na evanisi agende na nyarebe na nyarebe. Na banda singe njobu mige kubwa ga na garia. Pasa bitama bagana tiba kunya rakoba ba gwikirenya siritu kuria. Bia mona, thank you. Ona madam note nete uniform usina hayo usino you want to make ngote nete uniform. Karibu sana. Uniform yiga musuneire muri bya sana mukore kana maridadi. Najero nako nimbe muna ino. Ngaki ego chianyari kanekero omushono muno oyobona musonete mukore kana byiga. Abana kwaya no etapara na umutate bangoyere arabu mona kwaya kintari kumanyanga nkwayaki. Bona nkireteri kigo chwatumea kera bane barona ruragari bare bigori ebike. Abana baraba subati baraba ke lakini no barase kwa kulingana no gotera kuri twatikirego kurigerere gwa part gwa Petero. Yes. Tebi angire kugusumea. Kwa kishange uniform mbi yekoba enere modest kubwatire na ye fundamental beliefs ya Seventh-day Adventist. Bia no moraria ande bona kera twikira same ye uniform mono nkwanda twarigiriria obuna abandi ba sunde uniform. Ne kanisa yetu ya Adventista egoteba bweboye decent and smart. Bona yabetire ringa bona tokwenda tupime uniform ase fundi yemo. Erinda abana ababake mbaje banda stifundi tsinde basone rutyanga tsinde tsitya maskani. Bona twasone runa fundi yemo yoka. Yama twachoro musono yange yasonu kwanza yara sone rumo monyene o mutenenelwe uniform. Yacha bakese kwaya. Abana kwaya bonse banyerigereri. Banyerigereri bateba nisaine westagaratiki isaine bakonyete abayisanire ona bana kwaya bonse banda secondary yasonete yasone uniform era to kalende enjaga te banga njoma.net.com tingo sene buna bangina na nchengo kwa na sene buna giche uniform yigwe kene ngakibo chibwakara bona nande tokora moira twa mu weekends ya motwa moteye kwaya etora igaso kuralinga na lyango sana suburandi tori ndoche tigiga kwaya roki go setore digital sana log kare to bwatabangina tugatwara nabana bake I wanna eringa na tore tata no bora oboranje korandi ringa na nya sa bwewo decent na ndo be smart bona na beko betere lyoso ne yangere naki entambe muna abandi basi bakorta naki basonete na baba wanza na baro basona Bia mono mwana kanyara unde kuraba mina yana no kanyara nje tinko bwati muna bubatagete kero kwanyorero yo mugo sababire kusinza chinde na bako bomwana bo muri sevens gar mwanyorero modo muno ina kimoka mwisi kanyara nsa chindo no mo wede ekero kanyara buno muntu bunoria ntobwate nanya nabangi nabanene tokora kwanira banda bamukwana abera nyare kane ngabona nibigori ebikometa akoranga ino kwana exactly tago gotegera ekero kwa kwanira mongina orio monga inyuma etenga ayebona nyarebe na yora kwane no muswati yakoreki akoigu yagera bakwana nere ogenda umukwanira so bwororo no bwanje bangina bali umetembali bagutwara ubungaini bakomanya buna baguchira umuntu gose buna arangikira buna inchu muswati omo yagera ukwana twaroro batwa igwana na twasoire elinde mwasoire niye mwaso akora ndiye nchiri Ono ekwaye ito yachagete 2017 abantu 15 na babere abana kwaya ya mentire yaikire 36 Abono nari kurwelio omwari recorded 2017 na 2019 omwari mogashuti 2022 mwakirire 2023 2024 and 2025 abono nchera bongo tebanga mwakirire ono karibu debi yangunga mbirengera likimubwate igotoye kwa yali mabe yakero because poli mwitangani ngakiyari kuruko ya kabira ro maombi entangani ngakiyari kuruko naman ono chile maombi hii maombi mnataka kuomba siku baada ya nyingine nataka uniambie ya kwamba mliomba mkaambiwa ya kwamba mtulie Mungu atie kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Mbiyomono muralia se liswali ligia. Ntotie tigo kiraigo. Ao. Nyasaye na tokonya so mwaka oyo 2025 efori munero to igegete ere studio. Ere liko. Amba isato. Igo ntorakira. Ndendo bwate meroberio. Enjera turanyore bisabwa inde bitokonya singencho yoko yebeka se chibicha igo boyege kire evole mwende after 3 years after 4 years because 2019 mugashuti 2022 after 5 years igo mono ncherere ndio mono sana bono ndai dora tabia sinini ngaki muna lengo lipi mai tena bora no mmoja ake safari mai kazi mna wana mwante vinga Caleb Peter Taijo
abwaro ninko baburia ndenga kero Peter tayo Peter no yo mase bali emiyemo nkimwakorire wana tienda kuburi munalengo lipi sasa nyuma turagenda saki sikia kale Peter ekerenge gitu na okogani gwita se amatera bune kwaya nelinga buna oyo mintaika kotabanga twegikire bwali mutiri ngilinga tutegeta amatera itaikira abantu bonse tali gusiyoka tali Kenya yoka aikira abantu ensingi mana kia kugara manga ito tubegeta ali araye aye Kiswahili no nya yandika alimi yekigusima kemake ngendo kende to planet inkelinga to bwate ach usoko gania to sikiri kumenya itunga ntubonere tikuna goterere kanisa oka nemikutani inde yugo sasima gwe kanisa ntubwene takanya libaga tosoka isiko tobeke chikuruse no yeli ga kanisa komore kera kera mbora se media house aiga magana ya chira sense yonse inyuranga amagana ya kero konyagani gusekero umondara gani kumanyanga lyamabeya kwaya na wera se studio yakolika Amazing Voice of Victory Media alike manya omotelio akanyora lyamabeya live kera nyolire amatera yani gagete kurandi enchiri ime na isiko ya busi igono nyemoto kara America amatenga Evans no ara se studio ya Voice of Victory edita di wande visaya no ara se studio ya Victory na ati di wande masi no ari pulisa studio mabe na ngoria na veni nyari bono are igomure live a sense kurende mu kwanika busi na nyoranga na ina America babusimba roro igento kende torengetie inkelinga ntorengetie unatuba tuateba tuli se TV live and direct baka America YouTube channel into igulete tatiga tetara active mono teto yibeke very active egeri kira abantu abangi tuikireke gwanko kiriki ya subscribers baisaine turanyore nanya ne token number 1 ko active wayo mwenyene kwikote bi musaninga amatera ya togotera na re YouTube utara motebine nga kera kora manya erietari ukaria mabeya no kobeya bono kobeya ukwiga no mundara gore nkikera ikienda atikonya kuria mabeya kwa muri tindia ese ni ndia ese erietari nga tari kobeya erietari omuntu lakini rende uri kobeya ukona no murigeri ko murigeri tigabe umuya sana umuntu ritari kubya no muntu umuya mbiyama igomorengera tiguskana cyatwa volume ya gatatu YouTube untorengera tiko yebeka antogengera tiko yebeka TikTok alafu rende nani tubwate ebirengera byokonyora strong machines kwaso kaiga open air crusades egere tuikira abantu boma lakini nyemore 36 kilo mondari yo mosania yo moyo ndebe batato those strong machines inchiko banchitoka you as a teacher want binga kwalenga aralia teachers shiasu teachers oise kolia bazali basantu teachers batato igokonyoranga already mubwate speaker ya 1100 na aye kwande bide taisaya ngo isaya iso kubolia basani mumungira anyanya yo mayetu bwati basani kena bora nyo tumaiti kolos basani okonyoranga muachire chiatwa igo still you are powerful do wanani mwe msiye bwe adiri ne kaguru akuru kwa George Murara isi janya les moko iraiga bya sare mbibe tuye MC George Murara so igo mubwate karanga igo konywa machine chinkong na mosoki fori mwende ya gatatu bona ya gatatu ro chidikere ya kabirero na re bien mono sana madam ima tegende kama ngaro rotarante botambe kan moja ke safari eyo ko record ne bwate garama oko na wate bimo ga kaona nga silingi 200 ngoenda to recording usene kiuchu waka muga tori kumujira au ngakioka ro kwanyora rende paka watoka umuga ko kwenda soboro kwa mukwanira sinkwane ngoro kwa mukwane ndo kwa matenga mangane kanisa iguno to abanga sekwaye chena ndo bono muga kone to arabanere kwa chikifyango no nyo soge taka kara ende ke baruna ndaga chagacha na ndo bono tarachwe lakini au kumukwanira soboro kumukwanira ta sinkwane ngoro tari koko lakini ende ki kubata na ria koko igenchirende moiso kwanira wakasi nchirengi ngonyara muri chimoko record bia mono sana madam mulinga nerimo asesemo eyiyo ko record mo nyora raisigo kiero ko record na libwate garama ya o train ko bwate garama lakini wona part mzuri train eno ne kombosa no era ngakimo kana mwa manager yonse bia mono murada satisfied livia amangana yo ko record ne bitoki Oseko kora shooting na osekwana kora rangi gende kingo seri kira abantu bandi kuri kanisa mbya mono murali ngo seri kira abange lakini bari begekire mesingi yabase ye Kristo bari konyara kwa bagutiga kwaya singenje ngane bitoki byabora eto wansa mapema kubanga amangana ye ko record na amangana kora shooting twabachi ngaki gose ni mitinye 3
omuntu anza konyora bike biri akonyora oruta akonyora nke oruta negi akabiri naende omuraria nabo tokorosi bune chi welfare na kamergo round iga twatabe mergo round tokochikorosia neyo gokonyana ona buna ringane riri kwabori nga Caleb Peter twamubeka nera no ari mergo round twasangiririe bitoki around ye wiki twa omasio yaro around ye weekend twamulisi Isaya weekend togocha kwaya tokor 50-50 twamulisia Evans Nyakundi yagera 20 twachwikere goreria karinaki ebekire mutu yaitu bia muno ono botambe mwate banga bansirishi sachinde bake bande bakure bande tibayo lakini oyomo Caleb Peter mwante binga Caleb Peter lero tayi usoma ntari wante ine ngondi yasirire kurwa sikwaya kimawokara kera mulisia arega sikere temerongo kena na kena kagenda agachikuriga yama yakarete gete inumune kwaya yali amabeya mukabera ni mukatiga Evans Peter kagende sachite Evans Caleb Peter nto ramombia ekiagera igare lakini wono tayo tora igwana kobakora kutagare tiki tayo muroberiki inumune kwaya kero inoyo ino bono tayo tarigasi achite muna masi wate banga moga kanara achite lakini iranire joma debi bado yewe kwaya na uri boli totebi yango ngakimo chimaka Caleb tua motarera tuwakwara no muibuli waye aira nasi kwaya lakini Caleb na gwate challenge kwa morali bunali na gwate challenge iga go decide agu setting alero ndia mabe yakaba le wakienenge nasi kitaka buchikwa njira seitali agota iga go shift kubi kwaya yamo kuchiyindi lakini inatumire Caleb Peter muno mubwekano nimatenga asebali 17 ebera nyare kali Caleb Peter takora tegete akero yo mas kira tayo mwakore mururionde ekero yo mas kira tayo nandi sachindi no muma etenga no areka na boto ma etenga ninkare lakini mwana kwa itoka ile asenge njo sachinde eba nisia motivatinga liyo ngeli tariri lolyo go wakane sachinde na ba motivatinga ekera sukiro na tayo bana bana ncheche ready konyana ndiri bagatokona aha kero tu akwana boko nyara sukiteke bango maroteba na gambituga maroteba gusini exactly bone kikikyo abuna bona tole bono kegera marange watu wanasema penye kuku wengi usifanya nini usimwae mtama unakuta umemwaga mtama uniform gaja nero sachindi tanyera mbori tubiya yagotire usone neire abande barororo emyaka uniform nyaso ne 28 kwabero mundo monene yabene na kiriya kobe kwa materia kwabere kebondo gose jo sone informative mbwati kutene ero mwanyiro chikolitangani lakini nyasao museni limo gakomurage biyo korerende ngakyo kugamba mangana kwanya kora buya aye munecha ready amangana abana kuja gamba turi twikaransa ntubwata bagaya ni ese kanisa ese kwa yetu kero twikaransa twakwanire mara nabo tokubanga twabanga busina bagaya ni bali twabategenda mukwane ai muigwa birengere bya yasikorete asibire yagera bagenda bamukwanira kwanyururanira ondote bateganda aratumukake minchencho yi twana kumusabira rinde twatebana tegatosabe twakorire amatera no borande tarebo Gotera kikonda yuko ngusetemona asefule mega ya kabere gohetani ogotera maombi kera maombi na ngondo ndo toshi gukorera gohetani maombi gotera kuko ngusede kera twara korera na Petero Bwana Mungu kamutuma yo Bwana Mukarati unanga gotera uko asora ibuna cheredi Bwana Mungu kamutuma yona ide katika mtini neva akahubiri Bwana Mungu kamtuma yona ide katika mtini neva akahubiri Chorus inukara tuende tukahubiri neno lake Muumba wote waokoke inukara tuende Injili ya kuhubiri neno inaanza na wewe na inaanza na wewe nyumbani. Kutoka kwako wewe na mzee ule ambaye umesema alienda na akakuja na bado hajafanya nini? Igogo ikora ba etaya. Ogotera Bwana Mungu. Na what up? Mito
Douglas Mongera ogotera bana Mungu muna gotera ria mabea nyuranga abaiga bata kuri percent ko ya ria mabea bana bana ko ya 36 na baraiga Mulisa Evans na boigo na Isaya na Madam Masi na Oyaro. Karibu sana tubekera ngo gotera uko. Amazing Voice of Victory bwana Mungu kamtuma kuna gotera muna watike ko gojera kro iga sikende kema sesenia muna motomete agende kurandie nse kolera karagenda sangao baadaye rende none kerenswe komoruka agenda asali aganiri bado tari koranga Nyasaye kenege kona akora ekere kerenga kya olio olenge otometwe ekerenga gata gitako
Kiro cha ga tebera nga bono rende ki meri yange nduteroje. Sega maite nga bono nduteroje nkwe lakini tingena jiko rende chinchikora. Na gwate sababu. Bono naye tuwanga bakeka wangu kibota ko kare gento okwe. Maite na bukwanga bakeka wangu kotakanga mbuya no kwa lakini to gendo jiko kare gento oshikorandia. Iga mwatebere nga lazima sasa sisi tuende kupire ko lazima watebanga kiwa madam. Inukara tuende tukahubiri neno lake Muumba wote waokoke. Inukana tuende tukahubiri neno lake Muumba wote waokoke. Ye wana ndage tukurandi weito number 1 igochakire nyumba because nyumba gaiga mwisi kuligelia sechinga kichiga chubwango muno okuiga omukungu itire omusacha oiga omusacha itire omukungu itire abana nero gweitire kwanyora ng'ebintu bigokoreka bire bingi obwanchani obosirerete kurwa nyumba bono rende agora wonde bireta masi wate bingu mwakana agenda na ndakairana kirenga kirigyo komoto nyasaye ngechenjeti nkeri ona airane na ndimo chaka gotebyo monene ng'aintu nintu bari baria esafari yagendere la sivyo mulisi na tebe muna Joshua tebete nche amune nyumba yane yangore gendo ekeraro rire bintu byangire abatebe ng'anyo ndi yangore gani na batigire bono njire kama tena na bakomboseria ono kwego mukareki muri kwego so timaeti nkirenga kibono mubwate kurwa gwetania mwabekire fole mwende ime. Number 2 kwa mulisi wa kwaraganga mwigwete mosoke sikumurandi genjere ndamatera ya mwana mwanya rose 2017 mpaka 2025 umugo nyatera lya mabeya peke yake mwakora kwante binga muri gosoka sikumwarandi timanye tinga yani nonye nase mabanda abeire numwana gosoka muna kwa mwende murahero muna lya mabeya gosema gote banga lyo si ebin ekreke ni yete niyo kubeya ekanisa yo kalya mabeya ona ndikuruche kera mbona wakwananga ki nabwigwete mosoke igenjere ndi mwana gosoka ngosoka turi gukia siti kanisa kikambi ngosoka turi gukia sa matanga kelina tabikiri nga kelinga tutwale crusade yekwa ngosoka tupicho nyanke birigo bimo bitu tukwandi mupi na mura era sa matero ige kina kibono mubwate nga kende gochugosia namba 2 ase media roma muna bono mwachira na ndenye nkolenga matero nyatiga muri mai gonsi for 1 for 2 mambo itakuwa sawa ige tokene kirende mugane timune kwa gose ngoisane kirego kera YouTube anante binga ne bwato barema no baremo boiga nataka tubukore bona igo goetani abu ngotebe murenga kwalikiria mabeya church choir na bokonyara materai iyo fuli muri ntangani no le mata mwe kwa kara mata mukani genje ndi morale kibisha genteki nga kitogo kare ndi madam yo madam mara to tebe igo matera amwanya bege YouTube abe kare organized amatera mbyema no moraria amatera na bara organized andi natogane tieto tere tuikire buna materio bateri bande international choirs totere turaniri ngana lya nyasaye toreta banga sogotoreka kina kikirenga gito na bari amabe bia mono bono ase YouTube mwanya bekire gose bado mbono mubwate kare ngwate ngana mwanya bekire nga subscribers impara ikabang onye torate imondo njumna bono nde mbono gwante kire sinka giteria mabeya na nyorire lya mabeya elieterire lya mabeya tali lya mabeya iganje ni ngobeya mwale ari mubetu bakabona beba no murali tube matera yantu yakite tukayabika ase studio ya Amazing Voice of Victory ase YouTube matera na YouTube anne tuaya watch it for some time tumbona tweke studio ya tuchikuligia twanyora ngata yeboro twalengelinga o twatigete kuna kuya subscribe agasie kanzura na mbelie inyora nga kalemo kubeka YouTube ngoli ngole trust yo montoyo enamba ya yetumeke enamba yo monto yigo tumeka nere okona koteba okona gukora obutukinga ngaki mugende tagotira anya muri gote bantu nonyera abandu bori kenga kukanya gotera kwa lya mabeya likalia mabeya church choir liko gotera patimayo gosimaombi endo kanyore ngaki mundu arakora manya ngendero na igwonge kanisa nere kuruku lya mabeya kero kende uroro inere tengerio na inde kero kende yagerera matera yi abeto ono twango bobisinga lya mabeya timuri kobeya kegera lya mabeya ni kiti lya mabeya turi kobeya gya kogera mna ribwate abanekene ekanisa ya lya mabeya ine lieta lya mabeya ne lieta lyo mundu mugaka
mwako uyu wiburu sowo nkabu ase kanisa ya Mabea bekire igamenyete skima kwa mwaka Steven Mabea. Steven Mabea. Steven Mabea. Steven Mabea. Tari Mabea. Steven Mabea. Na bonda getoke beke byego. Ego goteba Mabea ya vile nyari bali. Go Steven Mabea. Mano mwako uyu Steven Mabea. Yes. Igamenyete skimu mechia. Aha. One kero mongina magukuru mongina atari anyachuke konyora beiro mogotu myaka yae abeira atai kunyara kogende kanisa tubarengi mata chachi agateba mbekere kanisa anga agateba bekera mame kanisa iga anga sagu mwako Steven Mabea mwaka Steven Mabea kanisa kawe kwa kanisa kawe kubono tokanya irietanga tigebe ya Mabea mwako yo iga mwanyaka uri mugano nga garenga oyo kobea kirenga kera rieta na riria watebire ngano mwako muya orure bake kanisa lakini rieta bea mwaka Mabea rieta Mabea ne sanem ya iseise soko yaye ngono korangi rieterio abari Mabea na mwarigereri amasiabo ni gara masaso kuti bari kobea korende bono kero muragani ogotera kwa Mabea rika Mabea church choir alindo like gotera Patimayo na nere fukeni edinera matera ya Patimayo ngoro Petero ngororo no kone ngoro kori nyakati koro Bwana Mungu kamtuma maombi basi maombi muchiko kanyora gokolika iga matera yina bokonyora na indi tumira basandi subscribe okonye kwa yiga enyare ko keuska kero ta subscribe eti na bera nyare kana muna bono iga bagenda te gotware gesunta kanene mama eti ese bako bono iga nase ko chi bono mama eti lakini mwachire fori mutiri ngo nya gusukamore bono tingana ra ko bori nga ayendo go watebeli tani saya watebanga kwaro guturi eteri kulingana singi cha biboli bakoro geteri eteri abange ngote bamore nga ncheri eteri timete sina rogo tukurwa ne ryo kubatisura kinto maitinga ase piringo na muri mwali chunguza bono lya Mabea kare ngo baboli ngo mukobe kera lyo ni lya ndiri kobea ndiri eteri kare to gochunguza mugako yorwete na nyine ebole mugwe kanisa umugako akorete mirime miya na onye ngorumaega mirimo tutanyara ko batugukwana asembe lakini ntomoita masikani asinge chato konyita stogo sasima ikagera tukarua sto enganda tambe mpaka se rere kanisa regeso ase folio mweiga maombi wetani gotera maombi ayengo tera kinende kondi ko kongusamana muno moteri wekwaya oyo muwa bateri wekwaya iga ya Mabea sijui otera sijui kana ko ene sera nkigagera to goteba sijui kwa nini sijui egento kiagera to gotero kugoko ngusa kolengana tometo boiko bwense ndoma itiri tuko na nyane nse ekero mwana monya bantara ni gotibwae tasiwa gotero kwa kengo gotera ngoiguna ngonguna kore kana kunanga gotera sijui enyuma totara ikasa semo go chukobeka erindi manya go cha semole monde binga bono kuruga ekirenga bono kwaya gwetani fulu mwega mwabekire gochaka muri ko nyumba nya muri gochaka ko nyumba na mwenda aseke biri kwe crusade bado nabo mochando ko bororo gagara no nyana bana ba Israeli bate betiku ngati barore monene gerege ba merire twago te Moses bagate wono chisibi totire uchararia uchire tunugoro mbaigete waikagatie kari chingo bachabo cha mali bagara ndo oyo ndi kagatie yono mu basago chakanyara chingo bachachire mubigete uniform kandi chinkoro nchiraro ala tino watero kusijui sijui atakapokuja mchana au usiku, labda saa ya harasi, wengine ni alfajiri, utambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute, tuwe tukimgoja yeye. Thank you. Na bokoranga na omwacho ranete bali mole chiki asekera eriogi. Bono eriogi erio gotera bali mo gotera como bandi mbara. Umuntu togotera nere no mulisia gorgwerda David Okere. David Okere. Tugotera. Bien mono sana. Ayene ko gotera pesi bali mo gotera pesi como mbara yo. Mulisia Duke Morara na mulisia
taiko ole ruri twate Evans na kabiri na into ono buna ngena mai gake tumurangi bia mono ono ekine kinate wanga ngondi ora sikera mero nkenda kenda uchikoro liene kitira te wanga liende sababu kimutara chira elio gidiao na body very sharp na ende mokubata na bia sana bali mogote na kama bako na kubwati chibra te mbara bia Persio Soro Meri Nyakundi Sinsiria Nyang'au Lista Morara Alice Mabeya Florence Nyasini Florence Nyasini na Fini Kionyingi na Stella Baraki agukara muri komoiga mo nabona oli ngitira ro kwene madam okorekana na boro miaka ile minene lakini sauti yako bado ni sauti ya kupendeza bali mogutenda komoiga mbaro Nyamono muraria twagotera na abamindu tukugotera ni Riogeri Joan Kangwana Lucy Ondieki Mary Savasi Nyaboke Duke Josephine Monda Asi Mabea Melanie Okere BTC Mogire Rairi Oyaro Marian Nyauma amona incha mote kero ko inyura monte ne kero kurigerinze bona ndagete kwani nyako bwato mwiri no mosani omotevinga nchebona muranda ase studio na ande nago koira maiga kendi nyegene tenga no bwata basani na bora nyana enkuru nyumba kara ruanga maiga sabantu babere nyumba taranya rogotera maombi egeto chikukoro emurugiri bema no muraria abasani na abanga batorigire tikuruskali abonta getora torobali pala baime mono ngwansera kwanza kunyomba ime buno muraria agoteba ngwanyu mugako ne yotari angamo na into karari na nyuki okukucho ya Nyaribo Mabea abana bane na Joshua Mabea Kale Bubonyi amu na Joshua na Collins Auka na Job Adams tokoira na ase kwa yabuto kubotera na barabu na kwani Lucy Ondieki Lista Morara Stella Barake Josephine Monda Persio Soro James Osoro amu na barisi na Duke Nsongo Omorisia Eldokere Omorisia Eldamonda amo na Charles Nyamatu kwa babwatete bia mono sana nyoranga oyono yomo orese secretary kwa na kiekoro kwa bwatera bobange bia mono sana ni matora nyorogotera sijui ase stance ntanga ya kabere manekwa madam Masi anera kwa ni mabere ende tomaka nyorogotera maombi ende si kumurobulio odera sijui oyo mindo Douglas Mogera nyegere tenga ntora salita keka na nengo lengenga na numurobulio ndo kubwaje trawa karibu sana ase ogotero kusijui sijui atakapokuja mchana au usiku, labda saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, utwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime.
tuwe tukimgoja yeye. Tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, twakesha twangoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona na kukaribishwa nawe, ukija kwa watu wengine kama mhukumu wangu utakuwa rafiki, na kesha na kungojea. Tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, twakesha twangoja yeye. Tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, tukesha tunangoja wewe, twakesha twangoja yeye. Mbia muno mwachumuligere gotera kwarura sembeo no gotera ayo minto Isaya atebete ngo gotera ukigana gotera njeda sebuli meiga maombi ailinde nakunera atebanga nchina kukunyuwete nyuma tarash kanyoro gotera maombi niyegenete nga abaminto bali bande bara abagomba bwate sibarwa nande sashinde ababacha iga mbali kobo yani bali mukungura musaja mutaranga ni gukwanya na no mwako ayo sakwanya bana bae. Karibu sana naye ingane elimo ngwete ukwani korwa senyumba yao ama na usani wao. Biya muno muralia soko ngali bageli ligia kunyomba mwane ngokwani mwanjwani mugakone Evans Oyaro nero ngali baga na ikira se studio. Nando yo kabera se kwa lakini ya rota hiyo. Motevi nganto mwalega netimu na lia mabea. Asante sana. Yes. Omwana one ngokwani mutangia one kurukwa Steve Oyaro, Annie Oyaro na Karibu Oyaro. Amo minto tinko mweba olali chisema cha kitari Josephine Mwanchi na tegerete ku Voice of Victory mako byara na tata byara James Yagwata Melanie Yagwata bonsi na babaligerere tino munyaruka ya mintere Mombasa ku Linet Mora no yondole mo university abana ba minto bonsi paka muri Alex Josephat na Edwin bonsi baligerere tia Voice Victory na bakwandi ne kwaye yani yon stingo nyara kwatora Samarieta ni bonsi nimba anjete tingo nyara kwatora Samarieta bone bana balise be kanisa yani bonsi na bakwaniri mbiya mona singinje mwato sabire tuikira se studio baiga andegendera ko bamonento tokubasanyana Mbiya mono gwakira no mwako nera mbiya mono kera nene rugwanjira na mwakire mbiya mono lakyo kagera umatina bali gwikate benga rero gotoko genda kulima kagera bono January no tujo gendo tusime kichige o yari kanyarika Isaya ninyegenete nga aino mulisi abwe kanisa yitu ya mabea na inde oyo kungusete gocha samatera nyogokoro bono yote yokoro kuna ariko bamoyo kangono kwa no mutenga baba nae kwagera tenga toka lakini bono karibu naye ningugwete kwa nyomo babere nabongo kwani nonye bara bange nabongo tema cyakero murugyo no mwanjo yo kondugera na ndo konderera abana bane ukuru kujani kwamboka kangwana engiche no mwana no mutangi mumuro kwa seka kangwana yo no yo kabero kuru kumeronifa kangwana arafu no makokoro kwa nere Ethan arafu ngiche na tata ukuru kupita nali ngiche na mama piri anali ngende na bakoba ne merolini ngende na Dominic Ruo
amuna abaibori bonsi abo korokudorika na okinyi bonsi thank you abuna nyara ko ingweba mubotera na tori no so James Osoro asense mo ya Mariogi. Bien bueno sana Mauricia ever sijetinda kwa ibaga wana madam egendongera kemo watebirenga number 1 mogane tigo soki forum ya gatatu ere liko namba ende ya kabere mwate ba materino mogane tumunya beka YouTube in order na batebenga weka mutwale namba yo monto trust ekona gukore follow bra ena mbende mwate banga mogane ti speaker akini moto tebetinga ayano mo MCA aragani go chansa chinde abatomero no ngendo direct go chia sinamba yo muntu mo wate trust ningo na yo rate nambe yo muntu go sino mulisi whatever madam number 1 miamono moraria ande bona ke to bangete ko twara naende omochango buno mochango iga karati igo mo bangete mochango tiare tonyo bangite tonyo bango omuraria omweri bw'omwaka oyo amang'ana akaba amanga ase ekanisa ekaba tere naende toranyetinini yake tosuki mutwe wake ande bono ntobangite tokoira nake toikire ekanisa buna January egotachega ngwansa tore gokaransa buna ekomiti tonyo bangere omochango itora bomotinyukane toba turikira abantu bonse abo torari buna abageni tobarikira amarube chikwaya ao nande twetayarishe buna ekwaya eri ntwandira korwa ebitoki baitu eri nde ekegancha gitu gekine nari toranyore ebitoki bisaine tonyore chispeaker chisaine nechimashini chionsi chiekwaya eri nde tokorangera obusuka ase eng'encho yokorandia tonyore ntayari tori torandira ing'ana ria Nyasaye chikwachiri chiboetana ine egaria atorango no nibirisa tuchirimo kosita chine more district emo biawo no moraria naende ekanisa erange na into ekoroku Embonga Church Choir, United Church Choir, Hope Choir, Omoterere SDA Church Choir, Nyabisimba Church Choir, Mongorus Church Choir, onsi pitu abari kaniri amo na Kenya Church Choir Kenya Central. Abona gure bono mwatachirimi. Bono karibu Mauricia. Ona ara gutiga egera enayo guchukura andora ataterero gotera maombi. Otero kuiga maombi kwa sababu maombi ndio kila kitu sasa hapa. Ikagera no ne team song ni maombi. Ndio toeresa ni nganga kini ke manganaye. Aye kwa igure muno yatebirenga no muchango. Igencherende no enamba muranya re koinana. Ana no mo MCR atebenge nambega ngise kobeka jekirese kwaya mubwati. Ndogote namba. Tebo bona. Yatebega iga uyo mitokoli kara sisi. Asiskri. Mbia mono moralia na ila gotabanga ntu wangi tu muchango uno uyo mtatebire inamba yekibesa stokobeka igiro 0726 amongerera bora bari class screen 0726 28 87 60 60 naende na mingo nyirorore whatever munyi bwate number 0720 26 28 87 60 ena beyo ekero umuntu abiki na abike siringi sana eleta nelyango ligocha elikaleta Osborn Momanyi igo inera mochorete mune kwaya bakonyo bodo bonsi bogocha se kwaya abo wetrase Osborn Momanyi bien bono sana na ringa nelimo na bora nyole mukungu watika nyomba atebenga nje ninjoro muna nje neriga mbia mono sana morali asako ngalibaga na yenda itucha kakurume mono asu mwanchwa na endi ngina abana bane mwanchone Mary Buchabeli mokwani abana bane Brian Deborah Ivy na Ruben nkwani tatu Minto Philip Nyambati na mama Elmelta Nyambati nkwani chiango chiane Sabanyonsongo Sabania Maoga Steven Monda Charles Nyaega Charles Nyamato na abanda abange nkwani abantu bekikanisa abalisi bayito bekikanisa mbakwani omulisi omoterero omulisi gw'emponga omulisi okeje omulisi Jabisimba omulisi ya Central na abalisi bande bonse district intali kwebo murandi ito mwanchwa pastor James Momanyi bune district pastor oyo abere no kokonyo kone na so gutusegeta asindu yose tokora nkwani abakobane bagutuka Nyamira Nyangoso asindu siti omwanjone Nyangoso ni hero chase kwani mwata bange bakumanyanga Nyangoso dere Nyamira ende kuchambana na bakonyaro wiki Nyangoso nkwani Melius yangu nkwani omoko Kennedy nkwani omoko Rutu nkwani tata biara mwakukuru kwa Maina na abanda abange bagutuka Nyamira nkwani omoko yone engineer David Olina uri Nyamira abuna bubagoche kwa igura abantu bote bote muna aba esto bona engineer yes na ndode moko motiga mae abuna
nkwanie no mulisia mumanyi onyangu mulisia yabetu inganchete mono na enduru gukonya soko to semia na abanda abange bonsi kwa itutingonyara kubakwana asa marita ntu abasoma au kwa yane yonsi bali kwigire buna banafunzi bane nyasa basinye mukio boto bwaterane akinto mukekeranye muna banafunzi kiranya ngeyo no gusigetana all wishes basitu mwe musiyo itojochi morara ngo ito kurukwa Steve Mugaka na abanda abange tubabatebirie karibu asikwaye mutusire niye mona nyimotaragenda ogotera maombi ndoto kikwa bwatekera kwa tugatero ku maombi kena kutoshiko kore ndende kerengo bagushiringa mogenda bya abari bande mogotebanga happy new year takona nasema happy new year gotero ku maombi kikwa indoto kikwa. I remember ngake mekarondo musai na etwe igitabu na urete igitabu yokonga ekurukunga the benefits of prayer or the benefits of prayer ekona some igitabu ikunganya yo onde binga gento ke mwanya bantara kole ke be success go subuku bwensi onyeta ko unlock his request wetera sama ono kinde ile kerenge ligatanga inkinda atebya abakristo nabana kwa kero tubwati michando na kogani kwa kiringinjo igatanga tebya abakristo saba nyasaye etoigurire igo basigita ukiamata sana biri tre saba na moya wili na manyore na ndo mo gotura na mo koiguru ogotera maombi kana gutunia ngomune kwa ya jamabe ya SDA aseda kenyuma tutona kanyora live muna mo goshultia se efole mwiga entangani Amini njia pekee kuwasiliana na Mungu. Kila siku sisi tukeshe tukiomba tusamehewe. Maombi ni njia pekee kuwasiliana na Mungu. Kila siku sisi tukeshe tukiomba tusamehewe. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona. Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona. Mungu wetu ni wa upendo. Manya omoteri okorwa iga studio go twaringene kwa yali mabea ego toke district korokwanga Kenyenya na boy go station korokwa Kebirigo ninjegene tenga maega abaiga nabana kwaya bake ase pati kakaba bagocha kurwa ase kwa iyo mati ko manyigonga bare 36 inchirende ba mentre na inyoranga igona kabeira mona barobo kurwa twachagetanga chinsa isato injina ondo Edward na maega kamera no yominto Douglas Mongera kurwa iga studio to ya Amazing Voice of Victory kora gani konyora magana ya kenda Amazing Voice of Victory Media lika lya mabea manya omoterio na bukunyanyora kurwa iga tingo nya kwana kene ngo batebanga happy new year tunyotaka mapema mokogenda motokwani na abantu banlya mabenya sabasini ogotera maombi oyo minto Douglas Mongera nyamano mora kuwasiliana na Mungu. Kila siku sisi tukeshe tukiomba tusamehewe. Maombi ni njia pekee kuwasiliana na Mungu. Kila siku sisi tukeshe tukiomba tusamehewe. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona. Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona. Mungu wetu ni wa upendo. Shadraka na Meshaki pamoja na Abednego, wao waliomba kwa imani, naye Mungu kawasikia.
Abednego, wao waliomba kwa imani, naye Mungu kawasikia. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Ndugu zangu, mnapoomba amini na mtajibiwa. Mungu wetu ni wa upendo, huyajibu maombi yetu. Ndugu zangu, mnapoomba amini na mtajibiwa. Mungu wetu ni wa upendo, huyajibu maombi yetu. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Ombeni nanyi mtapewa, bisheni mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, Mungu wetu ni wa upendo. Upendo wake Mungu ni wa ajabu, alitupenda kule Edeni, akawa na mpango Yesu aje atufilie, tupendane. Upendo wake Mungu ni wa ajabu, alitupenda kule Edeni, akawa na mpango Yesu aje atufilie, tupendane. Chuki na masengenyo siyo busara, siyo busara, siyo na ukabila, siyo busara, wakiona mali, siyo busara, chuki na masengenyo, siyo busara, siyo busara, na ukabila, siyo busara, wakiona mali, siyo busara.
Yesu kawaambia, mpende Mungu kwa moyo wako na akili zako, pia umpende jirani yako kama nafsi yako. Tupendane. Yesu kawaambia, mpende Mungu